Putnički avion Air Srbije, koji je juče leteo za London, pri sletanju na aerodrom Heathrowu, upao je u veliku oluju koja besni širom zapadne Evrope. Juče je pola sveta s neizvjesnošću pratilo sletanje aviona na najveći londonski aerodrom. U toj drami našao se i avion srpskog avioprevoznika, koji je na Heathrowu sleteo oko 13 sati po lokalnom vremenu. Britanska meteorološka kancelarija izdala je juče retko crveno upozorenje za područje Londona i jugoistočne Engleske zbog jakih vetrova koje donosi oluja Junis, a milionima ljudi širom zemlje je rečeno da ostanu kod kuće. U cijeloj drami veliki problem imali su i avioni sa sletanjem. Koliko su snažni udari vetra vidjelo se po avionima koji sleću na londonski aerodrom Heathrowu, a koje vetar nosi s jedne na drugu stranu. Na hiljade ljudi pratilo je uživo na nadzornim kamerama prenos sa pisti aerodroma. Dosta aviona nije uspjelo da sleti iz prve, pa su kružili iznad aerodroma, čekajući najpovoljniji trenutak za sletanje. Ali jedan srpski pilot Air Srbije potvrdio je tradiciju da su naši kapetani među najboljima u svetu. Kako se na snimku vidi, avion usled udara vetra zanosi u stranu, ali srpski pilot uspeva da ga bezbedno prizemlji na oduševljenje Britanaca koji su pratili sletanje. Na društvenim mrežama odmah su se nalazile slavne pohvale za našeg kapetana. Srbi znaju kako se vozi avioni, često letim i bezbrižna sam samo kad naš pilot upravlja avionom. Majstori bre, aplauz za Air Srbiju koja je sletela po današnjoj oluji iz prve. Samo su neki od komentara koji su se nizali na društvenim mrežama. A koliko je bilo dramatično dokazuje i komentar jednog od putnika koji se zadesio u avionu. Boga mi današnje sletanje u London računam kao skok s padobranom.